lentswe la Modimo le sa etseng diphoso le tlo bala dikarolo tse pedi ya pele Luka kgaolo ya bohlano temana ya pele ho isa wa 11 karolo ya bobedi ya Evangeli ya Johanne kgaolo ya 21 temana ya pele ho isa wa 25. The scripture reading from Luke chapter 5 verse 1 to 11. The Gospel of John chapter 21 verse 1 to 25. Medikarolo tsena tse pedi re tla di balla ke moholo mohaso. Sehloho sa ditaba tshwaso e kgolo ya dihlapi pitso ya barutwa ba pele. Ka tsatsi le leng bongata bo ne bo hatella ho utlwa lentswe la Modimo. O ne a eme lebopong la letsha la Genesarete, a bona dikepana tse pedi tse emeng haufi le lebopo. Batshwasi ba tswile ho tsona, la hlatswa matloa a bona, a kena ho se seng e leng sa Simone, mme a mo rapela hore a se suthise hanyenyane lebopong. Yaba o dula sekepaneng a ruta matshwele. Ha qetile ho bua a re ho Simone, se sisetsa kwetseng bile a kgele matloa a lona le tshwase. Empa Simone a araba a re ho yena, monghadi, re hlotse bosiu bohle re sebetsa mme ha re aka ra tshwasa letho. Le ha le jwalo, ka polelo ya hao ke tla akgela letloa. Ha ba entse jwalo ba tshwasa bongata bo boholo ba dihlapi, letloa la ba la kgaoha. A hwehla balekane ba bona ba sekepaneng se seng hore ba tle ho ba thusa. Ya ba batla a tlatsa dikepana tse pedi tseo tsa batla di teba. Simon Petrus itse a bona ho a itihela maotong a Jesu a re, Morena, tloha ho nna, hobane ke monna wa moetsading. A rialo ka hobane tshwaso eo ya dihlapi e ne e mo makaditse le bohle ba nang le yena. Haeba jwalo le ho bara ba Sebedia, Jakobo le Johanne balekane ba Simon. Jesu a re ho Simone, se tshabe, ho tloha jwale o tla ba motshwasi wa batho. Mme ha ba buseditse dikepana lebopong, ba tlohela tsohle ba mo latela. Johanne kgaolo ya 21. Temana ya pele, sehloho sa ditaba. Jesu o hlaha ho barutwa ba hae lewatleng la Tiberias. Ka mora tseo, Jesu a boela a ipontsha ho barutwa ba hae pela lewatle la Tiberias. A ipontsha ka mokgwa ona: Simon Petrus le Thomas ya bitswang Didima, le Nathaele wa Kana wa Galilee, le Baraba Sebedia le barutwa ba hae ba bang ba babedi ba le hammoho. Simon Petrus a re ho bona, ke a tshwasa dihlapi. Ba re ho yena, le rona re a le wena. Ya ba baya ba kena sekepaneng, empa ha ba ka ba tshwasa letho bosiung boo. Itse ka meso Jesu a tshoha a ema lebopong, empa barutwa ba hae ba sa tsebe hobane ke Jesu. Ya ba Jesu o re ho bona, bana, na ha lena se ka jewang na? Ba mo araba ba re, tjhe. Ya ba o re ho bona, a kgela letloa pela lehlakore le letona la sekepana, mme le tla di bona. Ya ba le akgela, mme ba sitwa ho le hula ka baka la bongata ba dihlapi. Morutwa ya ratwang ke Jesu a re ho Petrus, ke morena. A re ha Simon Petrus a utlwa ho ba ke morena, a apara kojwana ya hae hobane o ne a hlobotse, mme a itihela lewatleng. Barutwa ba bang ba tla le sekepana ba ntse ba hula letloa le dihlapi, hobane ba ne ba se hole le lefatshe. Ditswe di ne di ka ba 200. Itse hobane ba fihle lebopong, ba bona mashala a hlenneng, dihlapi di behilwe hodima ona le bohobe. Jesu a re ho bona, tlisang dihlapi tse ding tsa tseo le tswa di tshwasa. Simon Petrus a kena sekepaneng, a hulela letloa fatshe le tletse dihlapi
tse kgolo tse 150. Mme le ha di ne di le kalo, le tloa ha le ya ka la hahoha. Jesu a re bona tlohong le je. Mme ho ne ho se e mong ho barutuwa ba hae ya betang pelo ho mmotsa hore o mang. Hobane ba ne ba tseba hobane ke morena. Yaba Jesu o tla a nka bohobe a bo neha bona le dihlapi jwalo. Leo e ne e se e le laboraro leo Jesu a ipontshitseng ho barutuwa ba hae hobane a tsohe bafu. Ya re hobane ba qete ho ja, Jesu a re ho Simon Petros, Simon mora Jona, wa nthata haholo ho fetisa bana na? A re ho yena, morena, o tseba hoba ke a o rata. Jesu a re ho yena, a losa dikonyana tsa ka. A re ho yena la bobedi, Simon mora Jona, wa nthata na? A re ho yena, morena, o tseba hoba ke a o rata. Jesu a re ho yena, di isa dinku tsa ka. Aba a re ho yena la boraro, Simon mora Jona, wa nthata na? Petrosi a swaba ke hobane a bile a mmotsa la boraro a re, wa nthata na? A re ho yena, morena, o tseba tsohle, o tseba hoba ke a o rata. Jesu a re ho yena, a losa dinku tsa ka. Ka nnete ke re ho wena, e ne re ha o sa le motjha, o ne o itlama o notsi, o itsamaela moo o ratang teng. Empa e tla re hobane o tsofale, o tla otlolla matsoho a hao, mme e mong o tla o tlama a o ise moo o sa rateng teng. O ne a rialo a lekanya mofuta wa lefu leo Petrosi a tla tlotlisa Modimo ka lona. Ya re hobane Jesu a boleletseo a re ho yena, ntate. Petrosi ha a reteleha a bona morutuwa ya ratwang ke Jesu, a latetse ke yena ya neng a itshetlehile sefubeng sa hae mohla Selallo, a re, morena, ke mang ya tla o eka? Ya re Petrosi ha a mmona a re ho Jesu, morena, ho tla ba jwang ho eng? Jesu a re ho yena, e ka re ha ke rata hore a dule ke be ke tle, e ka ba eng wena ntate? Ka ho polelo ena ya nna ya tsamaya haraba ena e reng morutuwa eo ha ka a eshwa. Empa Jesu o ne a sa ka a mmolella hore yena a keke a shwa. Empa o ne a itse, e ka re ha ke rata hore a dule ke be ke tle, e ka ba eng ho wena? Morutuwa eo ke yena ya pakang taba tseo, ya di ngodileng. Re tseba hobane bopaki ba hae ke ba nnete. Taba tse ding di sa latela tse ngata tseo Jesu a di entseng, hojane di ka ngolwa ka bonngwe. Ke lekanya hore le lona lefatshe le be le ke la lekana dibuka tse ka ngolwang. Lena ke lentswe la Modimo. Modimo o hlola lefatshe lentswe la ona. Re lebohile ntate Mohaswa.
ke ba le e phethwang. Ha o ne o sa utlwiswa bohloko bophelong, ebe o ne o tla tseba jwang hore ke motshedisi? Ha o ne o sa tshwaseha ka hara mathata, o ne o tla tseba jwang hore ke mopholosi? Ha o ne o sa feta ditekong tsa bophelo, o ne o tla tseba jwang hore ke molopolli? Haeba o ne o sa etsa diphoso bophelong, o ne o tla tseba jwang hore ke Jesu ya tshwarelang? Ha tsa bophelo di ne di sa o roba le ho tuba, o ne o tla tseba jwang hore ke Jesu wa motlamelli? Ha Jesu a ne a ka o fa tsohle tseo di hlokang bophelong jwalo ka ha o di hloka, o ne o tla tseba jwang hore o hloka ke eng? Ha o ne o ena le matla a ho etsa dintho tsohle tseo o batlang ho di etsa, o ne o tla tshepa Modimo jwang? Ha bophelo ba hao bo ne bo phethahetse o sena diphoso, o ne o tla hloka Morena Jesu jwang bophelong ba hao hore ebe moshwedi wa hao? Bomme le bontate, bophelong ho na le dintho tse re hlolang, mme re hloka Morena Jesu hore re hlolela tsona. Sefapano ke sehlohlolo sa ho hlolelwa ke Morena Jesu. Pale ya tatolo ya Petrose re ka e arola ka mekgatlelo e mmedi le tsela tse tharo. Ya pele ke tsela ya hore Jesu o ile a tshwarwa. Ya bobedi ke ka moo Jesu a ileng a re tshwarela ka teng. Ya boraro ke ka moo Jesu a lokisitseng bophelo ba Petrose ka teng. Karolo ya pele e matsohong a Petrose, a karolo ya bobedi e le matsohong a Morena Jesu. Petrose o na le boikgethelo ba hore a se ke a latola Morena Jesu. Ho ne o se motho ya beileng sethunya hlohong kapa phatleng ya hae hore a latole Morena. Ka mora ho senyeha ha bophelo ba Petrose, e boetse ke Jesu ya bokeletsang bophelo ba Petrose. Ka mora pale ena e tswelang pele ya Petrose, ho dutse tokoloho, tshepo e tletseng nnete. Ho hloleha bophelong ke ketsahalo, ha se pheletso ya leeto kapa ya bophelo. Failure is an event but not a destiny. Ona ke molaetsa o re hlokang ho utlwa hoseng hona bohle, hobane ka hara bophelo bona ya fihla nako eo re ikutlwang e ka re hlotswe. Bophelo bo re paletse le ha re ne re hahamalla pele hore re etse ho lokileng, empa re ikutlwa e ka hona le batho bao re ba phoqileng ka hara bophelo, le ha ba ne ba re tshepetse dintho tse itseng. Seo hlolang ka hara bophelo ha se sona se senyang bophelo ba hao, empa se senyang bophelo ba hao ke se tlang ka mora tlholo ena kapa seo hlotseng. Ke ka tsela eo arabelang ho hloleha ka yona ho ka isa moo bophelo ba hao bo senyehang pele. Ha motho a hloleha, ha o bolele hore leeto la hae la bophelo le fihlile pheletsong, empa seo ho hloleha ho se bolelang ke hore ho na le seo tlamehang o ithute sona ka hara ho hloleha ho. Ha o hlolehile, ho ha o etse eka o motho ya seng a hlotswe ke bophelo ka hohle hohle, empa ho bolela hore
Ho na le dintho tse o tshwanelang hore o di ele hloko ho feta pele ka moo o di ela hloko ka teng. Se ka inehela hobane o hlolehile ka Jesu. Empa kopa Modimo hore o tataise ho ya pele, mohlomong bothata ebile hore o ne o batla hore o itsamaise, o ske wa tsamaiswa ke Modimo. Petrose o swabisitse morena. Petrose o phoqile motho ya neng a ena le tshepo yohle ho yena, maikutlwana ke a tlisang kgalefo ho motho, wa itshwabela, wa ikgalefela, o ikutlwa le ditshila hobane ka lebaka la hobane o a tseba o entse motho ya lokileng hampe. Haeba e teng ntho e jang motho ka hara bophelo, e kokone bophelo ba hae, ke o etsa motho eo a tsebang hantle hore hana molato, a mo etse hampe, a sa mo etsa letho. Se ngongoreisang Petrose ka hara maemo ana ke hore ka mora seo a mo entseng sona, ebe Jesu o santsane a ena le lerato ho yena la ho mo tshwarela. Na yena o ka itshwarela na? Ketso ena ya ho latola Jesu e ne e sa tlo hlokola kapa e sa tlo hlakoha ha bonolo bophelong ba Petrose. O ne a tla e nahana bosiu le motshehare. Tlwaelo e ne e le hore o ne a tlalla ka mehla ha utlwa mokoko o lla, ebile tlwaelo kapa tradition e re o ne a tla phaphama hara bosiu ho rapela ka hora yona ena eo a latotseng morena ka yona. Hoseng ona ntumelle re shebe dikgato tse ka bang 5 tseo ka tsona Jesu a lokisang bophelo ba motho ya mo latotseng. Ntho ya pele, Jesu o mmitsa ka lebitso. Abasadi ba fihla lebitleng hoseng hona wa Sontaha, lenyoloi le ba bolella ditaba tse monate tsa tsoho le re ho bona ka molomo wa Moefangedi Mareka kgaolo 16 temana ya bosupa le mpeleye le bolelle barutiwa ba hae le Petrose. Tatolo ya Petrose ya mo fetola mokgelo a ra barutiwa ba hae. Sena o ka etsahala hore se ne se etsa ipotse hore ebe ke lehlabaphio kapa ke morutiwana. Le ha Petrose a ile a hloleha phaposing e ka hodimo ka nako ya dijo tsa mantsibua, moo a ileng a etsa tshepiso yeo a hlotsweng ho iphethisa. Empa Jesu o santsane a romeletsa ka lenyoloi hore o tsebiswe le ho bolella barutiwa ba hae le Petrose. Pele o thagiso hona ka phaposing e ka hodimo, Petrose o ile a hanela Jesu ho mo hlatswa maoto. Ka mora moo o hlapanyetsa Jesu yena enwa hore le ha bohle ba ka sita ba mo latola, yena ke a mo latola. Le tlasa maemo a jwalo Jesu o santsane a romela hore Petrose ka lebitso la hae ka ho qolleha hara barutiwa ba bang a bolellwe ka tsoho yena enwa a ileng a mo latola Jesu. Le ha ile a fumana Petrose a mo tswile, yena a se ke a mo tswa. Le ha lebaleng la lekgotla la dinyewe Petrose a botsitswe ka makgetlo a itatola hore ha tsebe Jesu. Le ha lekgabunyane le leng le se le mo kenya mahlo hore ho na le moo a mo tsebellang teng, Petrose o ema thabeng a qetella a fela pelo, mohlomong a lebisa mahlapa o lekgabunyane lena ya fihla nako bophelong bomme le bontate yeo re iphumanang re latola konyana e seng ka mantswe fela empa le ka mesebetsi. Ke ka mora boitatolo bona Petrose a utlwang mokokolla ka mora metsotswana Jesu ya tswang ka pela lekgotla ha feta mo Petrose a neng a eme teng, wa mo shadima ka mahlo a wa kenyang ho yena
e ka hore ho yena ke o boleletse hore pele mokokolla o tla be o ntatotse haraharo ke mahlwana ao Jesu a ileng a mo kenya hona a entseng a tswele ntle mme a bokolle a bohloko le ka mora tsena Jesu o santsane a romela hore yena Petros enwa ya itatotseng yena a bolellwe hore Jesu o tsohile mahlong a Jesu. Petros ha fetohe ya hlotsweng ke bophelo hobane Jesu o santsane a ena le morero ka ena, morero wa mo fa monyetla wa bobedi wa bophelo bokamoso bo botjha a ba bina sepela se reng he rewrote my life. Ntho ya bobedi, Jesu o kopana le molatodi wa hae. Ka mora ho itatola Jesu jwalo ka bohle ba entseng bobe mme ba tseba hore ba entse bobe, ho ka etsahala hore Petros ka o tshaba mahlo a batho o ile ya ipata moo batho ba sa tlo mo bona teng. Sebe se re tlosa pela batho. Satane o etsa bonnete ba hore re ba hole le batho ho fihlela re dumela hore seo re se entseng ha ona motho ya santsane a batla hore o ipona le pela rona. Ena ke tronko eo re ikenyang ho yona, re itshehla thajana hobane re nahana hore batho ha ba re batle. Ke ka mora ho ipata hona Jesu a ba le kopano ya pele le Petros. Sontaheng sa tsoho Jesu o itlhaisa ho yena. Sena se netefatswa ke moefangedi Luka kgaolong ya 24 temana 34. Morena o tswile bafung ka nnete, o bile o bone ke Simon. Moefangedi Paulo, moapostola Paulos lengolong la pele la Bakorinthe kgaolo ya 15 temana a bone ho isa ya bohlano ore mme o kile a patwa a ba tsoa ka letsatsi la boraro ka moo mangolo a bolelang ka teng. O kile a bonwa ke Kefase ha morao ke ba 12. Sena se bolela hore Jesu o kopana le Petros le pele a kopana le barutiwa ba bang. Jesu ha romella hore Petros ka o qolle ha bolellwe ka tsoho fela, empa o bile o kopana le yena pele a kopana le ba bang. Ona ke mohau wa Modimo ke kwetse e kaka. Hlomo Petros o re a isale o phihle ke maketse fela. Khoboso ya phatlalatsa e fedile. Meokgo ya bosiu ba pele o thakgiso e hlakotswe. Sebe sa hae se tshwaretswe. Ena ke tsebo eo Jesu a lokisang dintho ha di sa loka pakeng tsa rona le yena. Ha re kekolohe, ha re nene, empa o tla ho rona, o kopana le rona mme re lokise dintho. Se lokisa kereke ena ya morena Jesu sebesebe mpolelle taba e ntle ya Jesu. Jesu nthatile ruri isa taba ya Jesu. Chabraro Jesu o phepetsa ya molatotseng. He challenged him. Ka bosiu ke bosiu le watleng la kgaleleng ka mora tsoho ya bafu. Petros mmoho le ba bang ba seletseng ba qetile bosiu bohle ba tshwasa dihlapi. Ena ke pale e phetang ba sa fumane letho. O se monna ho eletsa emele bopong la lewatle a ba bolella hore ba lahlele matlo a bona ka thoko sekepe mme ba tla tshwasa. Ba ile ba tshwara dihlapi tse ngata haholo ho fihla nako ya hore ba elellwe hore monna ya buang le bona ke Jesu. Petros o itshopa ka kobo, o itiela ka hara lewatle, o sesetsa mose
mo Jesu a emeng teng. Lentswe la Modimo le re tshwaso ya letsatsi leo ya ba ditlhapi tse 153. Jesu ya emeng lebopong o shebelletse banna bana ba hloleha ho tshwasa ditlhapi bosiu kaofela. Ha etse letho o ba shebelletse. Hobane a sa ba thusi, hobane ho ne ho hlokahala hore ba hlolehe pele a ka ba thusa. Hore Jesu a kene ka hara bophelo ba hao. Ho hlolwa ke kgato eo tshwanelang hore o fete ho yona. Hore o latswe tlholo, to taste the victory. Wa hlokahala hore o tsebe ho hlolwa ke eng pele o tle o tsebe ho sebetsa ka thata. The Lord allows us to fail in our strength, so that we may learn that only by His power only, will we ever succeed in life. Katleho ke sera se seholo sa motho ya ikgopolelang, ya iphamisang hore wa tleile bophelong. Hobane ha qala a hlola, o nahana hore bophelong a keke a hlolwa le kgale. Ho ne ho ka hlokahala hore barutuwa ba iphumane ba hlola, hore ba tsebe bohlokwa ba ho tshepela tlholo ya bona ho Morena Jesu. Bophelo bo tshwanela hore bo pudukanye, bophelo bo tshwanela hore bo pitikise pele o ka tseba matla a Morena Jesu. Taba kgolo mona, it's all about obedience. Will we ever obey when we think we have better way? Will we obey even when the way forward seems unclear? Will we obey when the instincts tell us to do something different? Will we obey when we have failed on our own? Taba ya bone yo Jesu a e beang pela molatodi. Jesu wa mo kgutlisetsa. He reinstated him ka morao ja dijo tsena tsa hoseng. Jesu o ba le caucus le Petros ena ke puisano yo re kareng ha ya tlwaeleha, empa hona le seo ke ratang re ithute sona ka puisano ena. Jesu o re ho Petros, Simone mora Jona, a wa nthata haholo ho fetisa bana naha. O re ho yena e morena o tseba ho ba ke a o rata. Jesu o re ho yena a losa dikonyana tsaka. A re ho yena a bobedi, Simone mora Jona, a wa nthata naha. A re ho yena e morena wa tseba ho ba ke a o rata. Jesu o re yena di sa dinku tsaka. Bo mele bontate o na le phapang bakeng tsa kaloso le ho disa. No alusi wa sheba hore dinku di sa le hantle. Modisa o etsa bonnete ba hore they don't go di papohe tseleng ya tsona. Sebetsi o wa mafang ona ke hore tsena tse sa kgoneng ho iketsetsa letho di alose. Empa dinku tsaka di hloka hore o di dise. A ba re ho yena la boraro, Simone mora Jona a wa nthatana. Petros wa swaba hobane o mmitsa o mmotsa sena kgetlo la boraro. Sa raha ntho e nngwe ka hare ho yena, sa mo hopotsa number 3 hore na e bolelang a wa nthatana. A re ho yena morena o tseba tsohle, o tseba hoba ke a o rata. Jesu o re ho yena for the second time a losa dinku tsa haka. Ena ebile puisano e bampela mollo o tukang le popolla lewatle. Ha Johanne kgaolo 12 temana 12 o re hopotsa mollo wa tatolo o Petros a neng a ikomusitse ka pela ona ha tla latola Morena Jesu. Ebile pela mollo diphama o tshwanang le ona ona mo a ileng a hlapanya hore ha tsebe Jesu ke mollong o tukang hape mo Petros a hlapanyetsang Morena Jesu ka mantswe a reng, morena o tseba hoba ke a o rata. Mollong o hlenneng wa mashala Petros o latola Morena Jesu hape
ke mašaleng a hlenneng pela lebopa la Galileya mo Jesu a lebalang moetsadibe Petrose le ho ntlafatsa bophelo ba hae o mo busetsa boemong ba ona. He reinstated him. Mohlomong motho o ka ipotsa hobaneng Jesu a botsa Petrose potso ena ya hore ana wa morata ka makgetlo a mararo e ka Jesu hit delete button o re ka makgetlo a mararo ke hlakola se etsaetseng mohla o neng o ntatola ka makgetlo a mararo ka potso ena yeo a mmotsang yona 3 times o mmotsa yona phatlalatsa in public hobane Petrose le ena o molatotse phatlalatsa pela moo ba bonang o tlosa dipelaelo ho the onlookers hore ke mmotsa poaneng moo le mmonang teng hore le utlwe hore na o reng Jesu o a mo kokobetsa ka potso ena o re ho yena Simone mora Jona a wa nthata na ho feta bana na. He is comparing Petrose le batho bona bana ba ileng ba dula ba mo latela ba sa mo latola o re bona ba o ileng wa itatola nna bona ba ntatela na o nthata ho feta bona. That comparison ya tsosa letswalo ho Petrose ya ileng a furalla tau ya leloko la Juda ke bona bao Jesu a mmotsang ka bona ebe wa morata ho feta bona le na ebe leqeba leo Jesu a le hlwekisang hore Petrose a tsebe ho fola. Jesu a kgutlisetse Petrose morao ha motse hobaneng o ile wa ntatola ha mo latole jwalo ka ha yena a ile a mo latola ho a tshwanela hore a utlwe bohloko empa Jesu o pota seso sena ka thoko o se tshela ka moriana empa bohloko ba o tshwatshwasela ka lebaka la letswalo ba utlwahala ho mo lokela hore Petrose a itshetlehe ka tsebo ya Jesu hobane tsebo ya hae yo a e nahanang o a itseba ile ya mo isa moo a iphumanang a latola morena haeba o sa dumele o se o ipolelang sona haeba o sa itshepe tshepa Jesu ke ka hoo Petrose a reng ho Jesu morena wa tseba hoba ke a o rata sena ya eba tswalo ya Petrose ya bobedi le popong lena la lewatle. Jesu a ngola leqepe le letjha a hlakola le ngotsweng phaposing e ka hodimo dijong tsa mantsiboya. In the supper he deleted through the breakfast ya bayaka Petrose o bina mina sefela o tseba ditsela tsaka o di tseba tsohle le ha e so bui o tseba tseo tsohle. Modimo wa rona ke modimo o lebalang se fetileng o a se hlakola o di fihlela bodibeng ba mawatle o di lahlela teng e re ha re nyolla re nyolohe ka dithapi tseo re di tshwasitseng ha o nyolla le tloha le tle le success ya bophelo le a re ka ba mamphemphe ra ba ditshila ha kae Jesu wa rona ha re akgelle matsoho le ha re ka iphumana re mo furaletse Jesu o santsane a re fa the second chance. History repeat itself ka ra bophelo le ha ile a tshwarela le ho leballa sehopotso sa mahlomola hae keke a lebala ke eng letsatsing lena leo re bileng re hopola ntsoho ya konyana ka lona. Jesu a dumela ho motho ya ileng a itatola le ho feta ka moo Petrose a neng a dumela ho yena ka teng. Jesu a dumela ho yena haeba bophelo ba hae bo ne bo phethahetse. Petrose ne re kare ha hloke morena Jesu empa hobane ke motho wa nama le madi ya sitwang ya kgotjwang o hloka morena Jesu na le lona diphahama re a mo hloka morena Jesu hobane ha re a phethahala re na le mefokolo ya rona mme ke Jesu fela ya ka re jaralang mohlodi mona kapa mohlodi ha se Petrose empa mohlodi
ke Jesu ya phelang. Rona bo Petrose ba kajeno ha re ske ra phakisa ra inehela ha re wele ha re emeng hape hobane mohau wa Modimo ke kwetsa le rona re katjho ha esale o re fihle re maketse fela hobane maobane kajeno le kaosane e sale e le morena.